Lirson rong hanga ke hai alang li phan komani kapamang huar komlo la si alang li RTI pensi State Election Commission upon Karju je council election komatsi ka conduct la pen election do tu unjima unema walam la solam ke RTI pen hang he pin da chok la ke nilitum RTI hang he pin men si long ad lo la ka fragmenta la long ad PC nilitum high court da long case ke file lo ju thang ji close case da ke pi high court along la ke state election commission ge kulon nitum phan amethang na nang ya than nun lo ahoglo ni ge nija koma be seta Assam Sarkar ni litum phananga toy pen apotsi ni tum claim nang kok ko sena than alang ligi Assam Sarkar amunit chatte mati Assam Sarkar ani ge hang alin si state election commission ke claim uncha la si state election commission phan pulo la Karbianglong Autonomous Council election alang li conduct nani pulo alang li un pu ta che thakdun upay ve avar saya ve alang li che thakdun a vidya ve aja kong ve alang li la si claim na koklo governor dak alang li pula he ja je ala state election commission tum na ye thakdun lo je autonomous council 6 schedule pen kachari Autonomous Council, Bodoland Territorial Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Apen North Kachari's Autonomous Council, Lake Thomdo, Bodoland Territorial Autonomous Council Abangke, Alang Litum la BTC atum 2004 anikan Kasilam a rule pensi election pedulu pula. Hala BLT pen Lamdon ka cek tok along si itu la solam nitum state election commission si election pakondak di polam dan voter list ta selam di polam lama si halatum selam lo sita nilitum ilitum ka chimi nang ia bangke lirson rong ha ke hai ka chimi nang ia bangke lai lo la rule ta ka selam ta chok chi lagi 90 BTC pen ka selam rule ta lata ke chok chia rule do 6 schedule upon arkan jet si kaselam a rule lo lage ange 6 schedule ke constitution lage intui pikhang jang BTC a pen kaselam a rule ke thang gali lage lasi BTC pen kaselam a rule ke lage 6 schedule apu thak ke arkan un elo lage la pen lan chok tagali lo state government pen kaselam a rule ta Lapen India government pen kaselama rule ta 6 schedule aron Aphuthak ke arkan un e Alamki te tan ge la helo la siri tum 6 schedule pantang nang gi pura ge puvarat ti la helo la si a rule le selam pusita governor le pusita governor ta ki puajak komabe la helo athema governor ke komar la e point Lake India a constitution along ke top do halaso a ron pensi halaso order pensi article pensi governor pan appoint governor ke lake constitution a room la pen 6 schedule a room lake governor ke 6 schedule pan arkanun e constitution pan arkanun e lake governor ke jong hele the bujita Governor tar kanun e, President tar kanun e, Prime Minister tar kanun e lage, Chief Minister, Governor lam ke lage, Aphn lam lo lage. Lasi nilitum lai hui chini etsi election ke do de Aphn si nilitum case file ye State Election Commission ke Autonomous Council a election pape doon lapen voter list ta kaselam ji ajak kong avi lage chini dak alam lo lage itu abatai la salam tu olo
Constitution Article 243M along si la pen ZA along si la ke tok dak lo la ke. Six schedule are located. Panchayat are low pen ke election pe doon A. State Election Commission ke panchayat are low pen si kasella State Election Commission la ke thang la li lage. Minister, Chief Minister tungi puat ling lo lage ke kroy po. La si ni tumpan la State Election Commission la ame thang lang ke thang no. Lagi nija kong abi sita state government ni tumpan ni panang toy bare posi ni claim shot posi pulo pen lan shot tagali la alang li ke military army Aphuthak la pen CRP Aphuthak ta alang li aja kong abi election hot army la pen CRP ta hang un e alang li ke hang ya ja kong abi police ke hang yan aja kong abi alang li la ko pusi election pe doon po la si la gaon wrong so alang lagi wrong so amei Kangburan ta invite ni alang li hala amika ratu command masi meeting pedoi ma pupi ni kangbai pan si alang li claim un chaji State Election Commission ke ana kang day bos tu lagi ke tok le jak tok aling tok seta lagi indai o hada pulo lagi just high court judge ateng hen ten pusi tok le lagi ni si tok lo lagi alam akam apa nge kalilo lagi ni tu cini dak kang jang lo lagi lahelo na si Raat tumang hunang ni lake State Election Commission aron pen si claim lo apot election ke re-election ke ako doon elo pura mangunang ni lake election nage State Election Commission ke aja kong avelo governor aja kong ave State Election fan ki puja aja kong ave lapen ke Assam government Assam Chief Minister tame ba Prime Minister tame la State Election Commission fan ke toiji six schedule arlo election conduct dam tha ke toiji aja kong ave lage la sini tum high court case ke file lo high court a case jong si ki jutlo pulatan te la ke ni tum high vek po ben re election ke to po lain kardong